आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahan badamar oiba pau Manipur Vidhan Sabha na ngarang tongan ba budget demand 3 ki lupa koti 3,978 lakh 12 henbagi senpham pass tawkhre Manipur da hauki ba pung kunmari da covid ki anoba case 13 thengnaki miyoi amata sibagi pau leite Sel thum mantri Nirmala Sitaraman kendra gi budget 2019 gi khanabagi paukum Lok Sabha da ngasi pigani amasung COVID-19 vaccination program gi ani suba dose ngasidagi lebak sinba thungbada kapa haure Leibak asina malem gi laisat oiriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lan thengnari lamdam sigi miyamna sakhangnaraba miyo kya na sulan phamasida mai paknabagi damak Akaswani Imphal gi ipau gi khuthangda mipung khudingmakna araiba thawung ahum face mask uppa amaga phut taruk lapna na leinaba mai mit amadi khusa toina hamdoktuna tarutana na thamnaba apil tawri Akaswani Imphal gi saisakpi Salam Panchasini na COVID-19 dagi ngakthoknaba miyamda apil tawraduna hai Mayambu Salam Panchasini na khurumjari COVID-19 laichat asidagi ngakthoknanaba khwaidagi pharaba pambaidi seksin ba haibasina oiri Sarkar na laisat ase thingnaba honariba asigi mathakta aikhoi pumnamakpu bhap taminaduna laisat asidagi ngakthoknanaba tangai phadaba niyom ahum khak ngakna sanminasi aikhoi khudingmangna yumdagi mapan hek thorakpaga face mask soidana upsi sapon natraga hand wash sizinaduna khutsa sengna hamdoksi amasung mi amaga gi marakta phut taruki social distancing thamsi section bahaibesina isha aikhoi gi nungshiraba imung manung amadi miyambu laisat asidagi kanbangam gadoribani mayambu amukka hanna khurumjari Hojik mapung oiba pau Manipur Vidhan Sabha na tongan ba budget demand 3 ki lupa koti 3,978 lakh 12 henbagi senpham ngarang khanaduna pass tawkhre ngarang khana khiba demand sing adugi manungda Police, Public Works Department, Vigilance and Anti-Corruption Department, Fire Protection and Control, Jail, Home Guard amasung MOBC and Scheduled Caste Department yauri. Sabhada Sarkar gi bill khara su puthokhi. Home Vibhag ki demand khana bagi paukhumda Mukhyamantri N Biren hai Hojik training tawriba police personnel 2,700 lom training loirabadi Raija sida police ki award pa lairiba si khara makhaidi menkhat pangam lagani. Raija Police ki mapangal hena kankhat hanaba anoba gari 35 amasung khusu khulai kaya marum hapsil lagani Sarkar ga lal holup kharaga gi marakta sathariba suspension of operation su athuba matamda loisinbina ba kendra da haijakhre su gi matam asi hana sahi amamam oiramba adu hojikti tha tarukta tensile su asida hana interlocutor yawhalamba adu su hojikti yawhandana ba kendra na khanghalakpadagi IB gi director na hakthengna na yengsile su gi wafam asi yamna maru oiba wafam ama oibana Masi athuba matamda loisinduna Raija sida santi amadi tangdu leitaba phibam lakpa du sarkar asigi apambani Manipur ga yumthang nariba Raija singi marakta ngamkhai gi sayetnaba leiriba sigi matangda MP Dr. R.K. Ranjan ngarang Lok Sabha da pukhatkre wafam asi pukhaladuna Dr. Ranjan hai matam kaya gi mamangdagi Manipur ga yumlo nariba Raija Nagaland amasung Assam ga ngamkhai gi matangda wathok kaya thoktuna lakli Manipur na Bharat ta tindringai gi mamangdagi hauna Raija sigi ngamkhai sing International Treaties of Agreement na ngaktuna thamlami States Reorganization Act 1983 gi matung ina Manipur asi masagi hana leijaramba leibak amani amasung yumlo nariba Nagaland gumna nauna semba Raija nate mangna hai Manipur Merger Agreement 1985 gi matung ina Raija sigi boundary chapchana ngaktuna thamlami amasung masi kanagumba amatana yekhai thingai ba yaroi Hojik sayi nariba mafam singdi Juko Valley, Tungjoy, Wahong amasung Jiri Turel gi mafam singni. Sayi nariba asina mafam asida khundariba miyoi singi marakta ngahak leitana ungkhatnaba thokhalli. Wathok asigi matangda Griha Mantraloy gi pukning singsiladuna Dr. Ranjan hai asigumba sayi naba asi athuba matamda loisinduna Raija singi marakta nungsi sanana leinaba honabiyu. Manipur da hauki bapung kunmari da COVID ki anoba case 13 thengnaki miyoi amata sibagi pau leite COVID-19 command control room nangrang nimdang wairam thokiba serol amada hai hojik apunba positive case ki masing 19,963 sure
हौजिक फाउबदा राज्य सिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा सिखिबा मीगी मसिंग 383 सूरे हाइरिबा मतम असिदा मियोय निपान नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनाना नाबा फबा अपुनबा मसिंग 19,938 सूरे नाबा फबगी चांगना चादा 39.5 नि हौजिक एक्टिव केस 53 लेरी अमरोमदा राज्य सिदा हेल्थ केयर वर्कर 19,902 कोविड-19 वैक्सीन कापनाबा पंदम थमखिबगी मनुंगदा हौजिक फाउबदा मियोय 13,338 टीका कापख्रे फ्रंटलाइन वर्कर 2,439 गी मनुंगदा 2,405 टीका कापख्रे ताबीरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र की बजेट 2019-20 की खनबगी पाउखम पीरबा मतुंग राज्य सभा की बजेट मिफम के अहानबा तांकक ngarang लोइसिनख्रे अनिसुबा तांकक मथंग थागी निपानदगी अमुक हना फमगनी सयोल अनि चथखिबा मिफम अदुदा चादा 35 कानबा फंगखी हाइरी लोकसभा की मिफम ngasi gi oina ayuk pung 10 dagi haukhre सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र की बजेट 2019-20 की खनबगी पाउखम सभादा ngasi पीगनी सभादा जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल सु खनदुना पास तौरबा याई बिल असि राज्य सभादा हानाना पास तौख्रबनी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो हाइबा थीमदा ngasi मालेमगी मफमसिंगदा रेडियो नुमित पांगथोकली इंग 2013 दा यूनेस्को ना नुमित असिबु वर्ल्ड रेडियो डे हाइना पांगथोकनबा लौथोखिबनी नुमित असिगा मरी लेनाना इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने याइफा पाउजेल पीरी ट्विटर दा थागतपा वारोल अमदा महाकना हाई रेडियो असि नोंगमगी पाकथोक साउथोकपा हेनगलकली श्री जावड़ेकर ना हाई लेबाक सिदा लेरिबा आकाशवाणी केंद्र सिंग थिंजिनबा नत्रगा डाउनग्रेडेड तौबगी वाफम लेते मंत्री ना हाई कोविड-19 लाइचत नमरम ओइदुना ऑल इंडिया रेडियो अमसुंग एफएम रेडियो सिंग याउना लम खुदिंगमक्ता खुदोंचादबा कया मायोकना हनखी हक्सेल मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप भंडारिया ना हाई हौजिक फाउबदा कोविड-19 की टीका थादोखिबा बेनिफिशियरी मसिंग 1,63,338 सूरे मसिगी मनुंगदा हेल्थ केयर वर्कर 1,95,955 अमसुंग फ्रंटलाइन वर्कर 1,18,963 नि मांगना हाई ngarang numidang wairam pung 3 फाउबदा राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी 35 दा बेनिफिशियरी 2,2,338 टीका कापखी मांगना हाई हेल्थ केयर वर्कर सिंगी टीका थाबगी थबक थासी 10 फाउबगी मनुंगदा लोइसिनगनी अमसुंग लेमहौबा सिंगी दमक मोब अप राउंड थासी 15 फाउबदा लोइसिनगनी मांगना हाई फ्रंटलाइन वर्कर सिंगी अहानबा डोज कापा मार्च अमदा लोइसिनगनी अदुगा मोब अप राउंड ना मार्च 3 ता लोइसिनगनी कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अनिसुबा डोज ngasi लेबाक्सिन बथुंगबदा हेल्थ केयर वर्कर सिंगदा कापा हौरे अनिसुबा डोज असि अहानबा कापखिबा डोज दगी नुमित 19 लेरगा कापा हौबनी 13 सुबा नागालैंड विधानसभा की सयोल अमा सथगदबा बजेट मिफम राज्यपाल आर.एन. रवि की भाषण गलोइनाना ngarang कोहिमादा हौख्रे हौदोकपगी वांगांगबदा राज्यपाल ना हाई मतम कुइना भारत सरकार अमसुंग नागालाल हौलुपसिंगा वारी सानरकपा असि अथुबा मतमदा अरोइबा पनखै अमा पुरक्तुना लोइसिनबगी तंगाई फदबा लेरे मांगना हाई नागा राजनीति की वाथोक असि वारी सानबा लोइसिलबतदा शांति पुरक्पा ngamgani थासिगी 19 दा 2019-20 की बजेट सभादा पुथोकनी थासिगी 10 दा लोइसिनगदबा बजेट मिफम असिदा तोंगान बिल कया खनदुना पास तौगदौरी लाखलिबा केरला विधानसभा मेखल की सेम सारिबसिंग यंगसिनबगीदमक इलेक्शन कमीशन की अवांगबा थाकी मिहुत कांगबु अमंगरांग नुमिदांग राज्य अदुदा थुंख्रे मिहुत कांगबु असि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा इलेक्शन कमिश्नर सिंह सुशील चंद्र अमसुंग राजीव कुमार न लुचिंगली थासी की 15 दा राज्य सिगी मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंगा मेखल की मतंग दा वारी सानागनी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट 3 लापना लैबा खुसा अमदी माइमित तरु तनाना थंबा हाइबा असंबा थौंग अहुम सिंगांगना चटपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना मणिपुर विधानसभा नंगारांग तोंगान बजेट डिमांड 3 की लुपा कोटी 3,938 लाख कुलहुमदोई हेनबगी सेनफम पास तौख्रे मणिपुर दा हौखिबा पुंग 12 दा कोविड की अनोबा केस 13 थेंगनखी मियोय मता सिबगी पाव लेते सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र की बजेट 2019-20 की खनबगी पावखुम लोकसभा दा ngasi पीगनी अमसुंग कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अनिसुबा डोज ngasi दगी लेबाक्सिन बथुंगबदा कापा हौरे पाव लोइजरे।